Kawai ka restoran kabaran hamak pran persha bakastan taksi jiau hak step jong abson ter ujemang araja apusau kala camping kesan hak babaro ki marbam bekitir kitar hapo kate ka dukan kele ingkhonglut kakum ka jingyo jingtep layathu bakate ka jingja kade kabal aja por kumbash phuboji aim step layathu bakada ka jingplu kate ka restoran kade nakada ka jingla li air katendang li air shat hak ba ka jaka shat kal ajulor Hading katuk ane por kitra jo kane dukan restoran kla pentep no sikipulet bad ka jingkloi wan kipulet pelep ding layo bantem no ya ka ding bad ha ka jingja syam dan meno bamensau Kado baji ya kejian ni sepuluh. Kerja ama penya. Duduk mana ke mana kan? Kado benih, kado Siram ke mana? kado baji ya ka. Ama penya. Kerja apa sebab kerja? Ha baji. Step. Oh, sebab Kedi non treh ne mana? Oh, dia mana mana. Dia ke baplu kalatnya mana? Oh, wapul gas. Kaplu gagas. Oh, gas. Kado kan ayu bakane. Kada yuk na. Idar dukan kia kami. Restoran. Kade restoran. Kerja kerantan. Dukan su, udah menepelak selera mana bro? Udah bentuk semua. Usaha kau apa? Usaha kau apa?